Jimmy GATETE ikintu ndamuziho numva ko ari umukinnyi ukomeye watsindaga mu ikipe y'Amavubi mbese yakinya hose nta mbese ngazwi none kirenzeho nko mu Rwanda mu kipe n'umukinnyi wamama mbese muri make. Amazina yanjye nitwa Nyirangirimana Jacqueline. Ikintu naba nzi ku mukinnyi witwa Jimmy GATETE, ikintu naba muziho nuko nzi ko ari umukinnyi w'icyamamare mu Rwanda. Jewe nda nko mu gihe namumenye kenshi ndi ku ishuri, numvaga abanyeshuri twiganaga benshi baravuga ngo bazaba bakinnyi nka Jimmy GATETE. Nanjye rero numvaga nko ku ishuri nanjye nkamufata nk'umuntu ukomeye cyane mu bintu by'imikino, nk'umuntu w'icyamamare, nk'umuntu mbese wanditse amateka mu Rwanda no hanze. Amazina nitwa Benitamani Shimwe. Ikintu nzi kuri Jimmy GATETE, ikintu cya mbere muziho nuko ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ikindi muziho nuko yagaragaye ari umugabo ukunda gutsinda ibitego cyane. Abanyarwanda benshi baramwemera ndetse nanjye aho ngaho ndamwemera. Yatumye nkunda n'umupira w'amaguru. Nitwa Alphonse ntuye ku Kimihurura. Icyo nzi kuri Jimmy GATETE nuko ari umukinnyi w'umuhanga. Yari Rutahizamu, yakinaga mu b'imbere agatsinda ibitego. Muri make Amavubi aheruka kuba Amavubi GATETE akiyakiniramo. Ubundi u Rwanda ahaviriye mu Rwanda rutsindwa amagambo y'ikipe Amavubi, hari n'abayita amasazi nta kidwinga, adatinya kwitisa amasazi. Icyo mwibukiraho cyane ni igitego yatsinze Nigeria hano kuri stade Amahoro. Icyo gihe Siza Kayizari niwe yora gushyira muri umupira w'amaguru. Reka tubasuhuze kandi tubaha ikaze ku IBENDERA TV. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu bigwi bya Jimmy GATETE wabaye rutahizamu w'ibihe byose mu Rwanda. Turabibutsa kandi gukora like na subscribe ndetse ukanasangiza iyi nkuru inshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe kugira ngo dusangire amakuru. Yitwa Jimmy GATETE. Amazina ye yose ni Jean Michel GATETE. Yavutse tariki ya 11 z'ukwa 12 1982, ubu akaba afite imyaka 38. Yavukiye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari umukinnyi uri mu kiruhuko nyuma yo kuba yarakinnye mu makipe menshi ari rutahizamu. Iyo uvuze iri zina mu Rwanda benshi bahita bibuka ibyishimo yabahaye ubwo yakiniraga ikipe y'igihugu cy'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi ndetse akayitsindira ibitego byinshi. Bivugwa ko yaba afite umuhungu witwa Yves Daniel ndetse akaba yarashyingiranywe n'umugore witwa Aline Hakizamungu. Nyuma y'ubukwe bwe buhebuje bwabereye mu kibuga kiberamo imurikagurishwa i Gikondo, GATETE afatwa na benshi nk'umwe mu bakinnyi bakomeye b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Dore bimwe mu bigwi by'uyu rutahizamu w'ibihe byose mu Rwanda. Jimmy GATETE yakiniye amakipe anyuranye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ndetse anakinira ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi aho yakinaga yambaye nimero 10. Dore imbonera hamwe y'amakipe yakiniye bivuga ko yatangiye gukina umupira we mu ikipe ya Mukura Victory Sport FC mu mwaka wa 2002 kugeza 2004, agakina ikipe ya APR FC mu mwaka wa 2004 kugeza 2005, yakiniye Martiburg United mu mwaka wa 2005 kugeza 2007, yakiniye APR FC mu mwaka wa 2007 kugeza 2009, yakiniye ikipe ya Rayon Sport mu 2009, yakiniye Police FC mu mwaka wa 2010. GATETE Jimmy yaje gukinira ikipe ya St George. Uyu GATETE Jimmy wamamaye nka rutahizamu ukomeye mu Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyaba cyaramenye umupira w'amaguru. Yakiniye nyine ikipe y'igihugu aho yahamagawe kuva mu 2001 kugeza mu 2009, agatsinda ibitego 30 kugeza ubu. Jimmy GATETE akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru, bikaba bivuga ko akora akazi ko gutwara imodoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore bimwe mu bihe byiza bya Jimmy GATETE bitazibagirana. Ntabwo hazibagirana ubwo ari kumwe n'ikipe y'igihugu Amavubi batsindaga ikipe y'igihugu ya Uganda banamukomerekeje apfutse mu mutwe. Ni mu mwaka wa 2003 barimo gushaka itike yo kuberekeza mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika CAN. Ntabwo kandi hazibagirana uko yitwaye agatsinda ikipe ya Ghana kuri stade Amahoro i Remera ku itariki ya 6 z'ukwa 7 2003, ari nabwo bahise begukana intsinzi yo kwerekeza muri CAN.
nyuma y'iyi ntsinzi Jimmy Gatete yatangaje ko yumva bagomba gutsinda ndetse uko yabitekerezaga akaba ari nako byagenze, aho yagize ati byanshimishije cyane, numvaga turi butsinde, njyewe nishimye ariko n'abandi twese twishimye cyane. Naho Karekezi Olivier bakundaga kuba bari kumwe haba mu kibuga no hanze yacyo, we nyuma y'iyi ntsinzi yavuze ko Gatete yabashimishije ku rwego rwo hejuru. Twabibutsa ko icyo gihe hari tariki ya 6 z'ukwa 7 2003 bagatsinda ikipe ya Ghana igitego 1-0 binabahesha intsinzi yo kujya muri CAN, ni ukuvuga imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Tubibutse kandi ko twagarukaga kuri bimwe mu bihe byaranze rutahizamu w'ibihe byose mu Rwanda Jimmy Gatete. Yari Ibendera TV, ndabashimiye cyane kandi nkomeje kubibutsa gukora like, subscribe, share ndetse no kuduha ibitekerezo byanyu. Mugira amahoro.